kugira ngo iwanyu hateze imbere hagira ikintu gikwiriye guhinduka, nuko mukwiriye kuhazana uburyo iterambere rizagera iwanyu, nuko mukwiriye kugenda mugakora ari amazi y'iwanyu, ziriya nzuzi n'ari amasararo y'iwanyu, mugende muyahinduremo umuriro. Umuriro niyo moteri, nico kintu. Umuriro ni barabara, nico kintu cya mbere kiza kizana iterambere ahantu hose. Mu 2022 ndagenda jana abanjeniyeri wacu, ndavuga ati mukore iyi sararo, muri transforme, dukuremwa amazi tuyagira umuriro wakiriza wacu. Ibyo twarabikoze nkahise, umuriro uraki wacu Minembwe uvuyemo mu mazi. Ibibazo byarabaye bihagarika imigambi yacu, ariko imigambi ari kuvuga ngo iyo bitaza kuba ubu nyine muri 2025-2026 kwari ukuvuga ngo tuzobe twarangije kwakiriza Minembwe, Indondo, Mibunda na Bibogobogo dukoresheje amazi wacu. Ariko ndabizi kuko tuzobigeraho. Tuzobigeraho byakunda, byihuta, byitonda, kuko ubwenge bwacu, imbaraga zacu ntidukwiriye kuzikoreshereza ahandi hantu. Imbaraga n'ubwenge bwacu dukwiriye kubiorient bikaja ku isoko, bikaja muri gakondo yacu, akaba ariho bikorera. Kuko ibi bihugu turimo twajemo, imbaraga zacu ntizikenewe, kuko ibyo twadukora banyiri iki gihugu bo bikora cyangwa n'abandi bakabikora. Ariko ibyi wacu tibihaye bikorwa kuko tutahari, kuko ntituhari kugira ngo tubikore, ariko bizokogwa. Amen. Bizokogwa kandi tuzobigeraho, iwacu tuzohindura. Iyo ni kuri po ya kabiri. Noneho po ya mbere ijanye n'umuco. Ikintu cya mbere kigira abantu ni ururimi. Nimuvuge ngo ikinyamurenge. Ikinyamurenge niyo mvugo yacu. Niyo mvugo yacu dukwiriye kuvugana n'ababyeyi bacu, n'abana bacu, n'abadukomokaho bose. Ariko ikinyamurenge ubu nyine cyahuye n'intambara zirenze uko twozivuga. Mureke mbabazi hano, ni bande bazavugana abana babo bavukiye muri iki gihugu, bazavugana nabo ikinyamurenge bakizi neza, bovugana n'ababyeyi? Muzamura amaboko. Abana ntiyagire ubesha, kuko twese turaziranye. Ni bande abana babo bavukiye muri iki gihugu bazi ikinyamurenge neza? Yes. Aha sasa niho topic yanjiri. Amen. Twagize ikibazo cyo kumva kuko twebwe abanyamurenge, bamwe muri twe kumva kuko abana bacu kuvuga imvugo z'amahanga bisobanura kuvuga ngo twajijutse. Siko bimeze? Iyo umuntu avuye mu nkambi cyangwa akava muri bihugu byo muri Afrika akagera hano, imbaraga zakoresha za mbere nizo kugira ngo avuge ngo abana biwe ko baravuga ikingereza ngo nyine ntibakivuga ikinyamurenge. Navuga ngo abana ko baravuga ikingereza ntibavuga ikinyamurenge, ni achievement. Achievement ni nk'urwego twagezeho. Or
ico nico kintu ca mbere kiranga abantu. Ndakoresha terme zumvikana mu kinyamurenge, muranyihanganira, turi kumwe. Ico nico kintu ca mbere kiranga abantu bijije. Simvuze nabi kandi sintukanye. Ni ukuvuga ngo ikintu gikomeye n'abantu kuvuga ngo aho mugeze mukomeze ivugo yanyibe number 1. Ibi cyo kintu ca mbere kuvuga ngo tugikomeze. Ico ushatse kuvuga neki? Ababyeyi bose bari hano n'abatari hano bazadukurikira bari mu mahanga, nuko dukwiriye kuvugana n'abana bacu twibyariye tukabavugisha ikinyamurenge. Reka nsaba ba ambassadors bose bari hano, twese hano aho turi objectif bimwe, tuvugane n'abana bacu twibyariye ikinyamurenge, kuko muri ico kinyamurenge niho tuzobigishiriza umuco n'indangagaciro zacu. Indangagaciro zacu n'umuco wacu titwobigisha mu Kingereza, tuzobigisha mu kinyamurenge. Kandi birashoboka kugira ngo abana bacu babeho bamenye Kingereza, bamenye n'ikinyamurenge. Ejo bundi twari muri Austin, Texas, twari dufite event nkiyi. Umugabo ni umudoktere, ni na sokuru, yitwa Dr. ari hariya muri Texas. Aravuga ngo umwana afite imbaraga, Dr. Sebatukura aravuga ngo umwana afite imbaraga, afite capacity yo kuvuga ngo yige imvugo 300 icyarimwe mu gihe akiri mutoya. Umva ni imvugo nyinshi cyane. Abacu bafite capacity yo kwiga ikinyamurenge n'izindi n'ikingereza n'izindi. Ni ukuvuga ngo nkatwe abanyamurenge turi hano muri Amerika, abana bacu n'itegeko nababwiye kuko nitangaho umufano. Jewe mu wanje twavuganye n'umugore yitwa Nyihasha, nababwiye ngo amazina yaje nayo semorogiste kimenyerwa, ubu nyine Imana yanongerera izindi zina nitwa Muhasha. Mfite abana b'Amahasha. Nyihasha twaravuganye, turavuga ati sasa hano tuzoba tuvugana ikinyamurenge n'abana tubavugisha ikinyamurenge gusa mu nzu, twebwe twenyine. N'abashitsi nibazoza baza tuzoza tubabwira, kuko abana bacu bazavuga ikinyamurenge bakizi, bazabavugisha gusa ikinyamurenge. Kuva ku mwana wacu mukuru azavuga ikinyamurenge kugeza ku mutoya, bose barakizi neza kandi bavukiye hano. Nyirakuru ejo bundi mabukwe yaraje ngo ashike, baricara baja kumubaza amakuru, bazamubaza mpuru yaha. Iyo mvuye mu isafari nzashika bakaza kumbaza mpuru yaha. None ubu nyine bariko bayimbaza nkiri hano, twari kumwe na Pastor Uduma hari aho narindi. Azangira ngo nimbabwira amakuru kuntu, nimbabwire mpuru yaha y'amakutano kuntu ameze. Naga ati turaje mu makutano hano, turacari mu gitondo, mwitonde nzobibabwira nageze Imuhira. N'abana bazi ikinyamurenge neza uko cakabaye, kandi nta kintu kigoye gikomeye kibirimo. Ni just kuvuga ngo ababyeyi mu nzu mukivuge. Niba navugisha n'ikingereza wasubize mu kinyamurenge, kandi noneho ubabwire muza abana bino bakunda kuvuga ngo ubasohokane, ubajane muri restaurant, ubagurire utuntu toy cyangwa ubagurire ibintu bene bibashimisha. Twebwe mwacu kuvuga ngo mbajane kubagurira ibintu, zambabwira ati umuntu uzovuga ikinyamurenge akanshimisha cyane muri riyinga, irindi yinga mwe muzitore ahantu uzobajana, restaurant uzobajanamo, nibyo nzobagurira, mukore list. Baza bakora, hari igihe kimwe azavuga ikinyamurenge nga amasega je na nyina tugahwera, bakavuga bakishima, bakabikora babikunze, bategereje ibihembo. Sasa mwebwe mukivuge
nimurangiza mubwira ibyo mukeneye. Iri yinga tuzotanga, nzobahereza ibihembo. Iryo yinga gutyo uku kwezi bizagenda gutya, zobasohokana aha, zobajana. Noneho bakakora ikintu bagikunze, ku buryo uvuze ikingereza ari mu nzu abo bazamureka. Nimba ngiye kugurira abandi, iwe simugurira kuko yarakoshe. Ico kikaba igihano, kandi buri mwana wese akanga uzi kuvuga ngo abandi babaguriye iwe wamuretse, bizabibabaza cyane. Iryo kosa ntaza risubiramo. Amen. Ni ukuvuga ngo abana bacu dukwiriye kubigisha indangagaciro zacu, imico yacu, ibituranga byacu byose. Nibwo tuzoba twaturema generation indi iza. Timuruza abana dufite hano, aba bana bari hano, ababyeyi babo abenshi tubwizanye ukuri, twese turaziranye. Baza ari umugabo azavugisha ikingereza iwe ubwiwe wenyine atakizi, ndabeshe. Umugore nawe akabavugisha ikingereza nawe atakizi, bene iki kingereza cyo kwibarabara cyo guhota gusa, akaba ari byo bavugisha abantu. Kimwe muri ibyo ni ibintu bitemewe, kandi tutaba twatugirira abana neza. Iciza nuko duhindura kuva uyu munsi, dufate gahunda yo kuvuga ngo duhindure abana bacu, abana b'abambasadazi bose from now on. Tiyagira umwana w'umuambasadazi uzongera kuvuga igiswahili mu nzu n'ababyeyi. Mu nzu y'umunyamurenge nta giswahili gikwiriye kuvugwamo. No, igiswahili ni hanze hariya hamwe n'abakenya n'abandi bakizi. Mu nzu iyo ariyo yose y'umuambasadazi, ico kintu cy'igiswahili mu mazu tikikwiriye kubaho. Icya kabiri, mu nzu iyo ariyo yose y'umuambasadazi n'inshuti z'abambasadazi n'ababumva, iyo nzu ntikwiriye kuzazivugwamo ikingereza. Turi kumwe? Iyo nzu ntikwiriye kuzozivugwamo ikingereza. Amategeko yo hanze tuzaba tuyarekeraho hanze, na leta ya Amerika n'iya Canada, ariko mu nzu mwacu amategeko ni ayacu. Siko bimeze? Ni ugutanga amategeko abana, inzu ikaba iy'abanyamurenge kuko ni iy'abanyamurenge. Imvugo, imico yigishwa naho, hakigishwa imvugo zacu n'imico yacu, kandi bikigishwa mu mvugo yacu. Amen. Abapasiteri bose baba muri Canada n'abari muri Amerika n'abandi bari ku yindi migabane, nta nzu y'umupasiteri bakwiriye kuzoza bavugamo ikingereza n'igiswahili. No. Nimba kuvuga ngo kurayobora abantu, ukwiriye kuyobora abantu mu nzira nyayo. Ikingereza ni byiza kukimenya, igifaransa ni byiza kukimenya, ariko gikoresha aho gikenewe. Aho gikenewe ariho gikoreshwa. Mu nzu mwacu ikingereza n'igiswahili n'igifaransa ntibikenewe. Aho bikenewe bikwiriye gukoresherezwa aho ngaho. Ese turi kumwe? Aho mvuze, narivuze abapasiteri, abayumbe nabo nuko. Abayumbe bose ntiyagira umuyumbe uzoza ananirwa kuyobora inzira, kuyobora urugo rwiwe, ananirwa kuvuga ikinyamurenge mu nzu.
namaraze kutubwira ngo karatuyobora hano mu ikanisa. Abayumbi bagenda bavugane n'abana ikinyamurenge. Kandi uko aba bana dufite sabacu n'abo ubwoko. Aba bana ba nyirasenge, ba se wabo, ba nyirarume, ba nyina wabo n'abandi n'ababyara babo, ni ukuvuga ngo ntibazi Icyongereza. Kandi ko turabategura kugira ngo iri imbere mu myaka iri imbere bazaba amaboko y'umurenge. Amen. Tubakundisha iwacu, kuko twebwe ibyo tutazakora tungana gutya. Ibo niba tubakundisha iwacu bakahamenya, bakahakunda, tukabakundisha, mu myaka 10, 20, 50 cyangwa 60 cyangwa 100 iri imbere bazaba ari abantu bakomeye, bazaja iwacu kuko twahabakundishije, twaharemye muri bo bakahakunda. Ibyo tutazabasha kuhakorera ibo bazabihakorera, bahindure. Ni ukurema imbaraga z'imurenge z'ejo h'imurenge turi mu mahanga. Dukwiriye kurema imbaraga zikomeye z'iwacu imurenge tukaziremera mu mahanga, kugira ngo ejo n'ejo bundi ubu butunzi, mutekereze ubutunzi, imbaraga, ubwenge, ubushobozi ubwoko bwacu bw'abanyamurenge bufite muri aya mahanga. Izi mbaraga n'ubwenge n'ubushobozi tubisubiranye iwacu. Iwacu haba hakomeye ku rwego rw'isi, kuko ubwenge bw'isi bwose ubwa hano muri Canada dufite abantu bamenyereye hano muri Canada bo busubiranayo, muri Amerika bakabusubiranayo, i Burayi bakabusubiranayo, no mu bindi bihugu by'iwacu muri Afrika gutyo. Ugasanga iwacu turemye akazaza k'iwacu gakomeye, kubera kuko twakoze inshingano zacu nk'abanyamurenge igihe twari mu mahanga. Amen. Icya kabiri, abanyamurenge bagira uburyo bwabo baza bakoramo amakwe y'abanyamurenge. Ubu kubera kugenda ahantu hatandukanye, twagiye dukopa ibintu byose, aho tugeze hose tugakopa, ku buryo abana bacu n'abashiki bacu basigaye bakora amakwe atajanye cyane n'umuco wacu. Dusaba kugira ngo iki nacyo ni ikintu dukwiriye gushiramo imbaraga nk'abambasadazi n'abantu bashigikiye ambasada, yo kugira ngo turebe uburyo nyabaki dushiramo imbaraga kugira ngo dukangurire abantu gukora amakwe iwacu. Jewe nari nzi kuko zokorera ubukwe nzova hano muri Amerika, kaje iwacu Minembwe, akaba ariho nzokorera ubukwe. Nagiye gukora ubukwe ngize imyaka 4 hano muri Amerika. Ndataha, objectif yanje kwari ugutanga jaruguru Minembwe, akaba ariho nkorera ubukwe. Intego ari kuvuga ngo abantu bacura baturuke nko hakujya kwa Nyarusuku, abandi babakire hari iwacu umuzinde, bavuze ingoma hariya abandi babakire. Kiri umwana, iyo niyo image ngira, kumva bizonezeza kurenza ibindi bintu. Nkora ibintu by'iwacu kandi nkabikorera iwacu. Ariko ntitwabonye inzira yo kuvuga ngo dutahe tuje kubukorera iwacu. Ariko nshimiye Imana kuko twabashije kubikora mu Rwanda, kandi tubukora mu muco wacu w'ikinyamurenge. Batega bakwe, batega abageni, ubukwe bugenda neza kuko nabyifuzaga. Ni ukuvuga ngo abantu babubonye. Icyo nshaka kuvuga nuko ibintu byacu ari original kandi bikundwa n'abantu, baba ari abacu ndetse n'abandi babibonye barabikunda. Uba babubonye bose nubaza bambwira ngo baracabwibuka, kubera kuko nabukoze mu muco wacu kandi biba byiza cyane. Amen.
icyo nari mvuge kuri ibyo nuko dukwiriye gukangurira abana bacu bato mu kinyamurenge kwambara wiyambika almost half naked, wambara ibintu bidagukwiriye ni kirazira, tibibaho, ni ibintu bitemewe. Ni byiza kuko mu makwe y'abana bacu ibi ni ibintu twosaba n'abapasiteri kugira ngo bazaza bagerageza cyangwa habeho gukora uburyo mu makwe yacu habone dukora amakwe ya kinyamurenge, tuyadjusting no mu mahanga ariko tuyakore mu buryo bwa kinyamurenge. Amen. Ni ukuvuga ngo umuco wacu ugira indangagaciro, habamwo icyo bita ubufura, ubunyangamugayo, gufashanya, gutabarana, kwitanaho. Liste ni ndende. Ibyo ni ibintu twebwe nk'abanyamurenge baje mu mahanga dukwiriye guhagararaho tugakomeza. Nubwo twavuye iwacu ariko twarizanye, turi hano, turi abanyamurenge. Umugabo umwe wa hano yaravuze ngo ikintu cya mbere kujya kwimenya ni ikintu gikomeye mu buzima. Iyo wamaze kwimenya ntuzugogwa uhangayika no kwigira nk'abandi ahandi hose ugiye ugera. Ni ukuvuga ngo izi ndangagaciro dukwiriye kuzikomeza hano. Kirazira kubesha abanyamurenge, kirazira kubesha. Abasaza b'iwacu bakuru barabizi, nta muntu wegeza avuga amakuru adafitiye gihamya. Abazehe siko byari bimeze. Umuntu wegeza avuga amakuru afitiye gihamya, afite proof. Kirazira kubesha, kirazira guteranya, kirazira kwimana, kirazira ibi bintu byose. Ejo bundi twara kumwe n'umukozi w'Imana Tito Musabwa ahantu bita muri Houston, aravuga ngo hariya mu Bagalatiya havuga ngo imbuto z'umwuka n'imbuto za kamere. Yamavuga ngo ziriya mbuto zose z'umwuka ni indangagaciro z'abanyamurenge, ziriya mbuto zose za kamere ni kirazira z'abanyamurenge. Mwumvaho umuco wacu ubera mwiza. Ni ukuvuga ngo wifashe ukabikompeyaringa n'icyo kimwe, kandi ni ibintu byacu ni byiza. Kabavuze ngo mureke twese hamwe, abambasadazi bari hano, inshuti z'abambasadazi n'abandi, twese duhaguruke dufatikanye kugira ngo dukomeze umuco wacu, indangagaciro zacu, ibituranga byacu byose byiza. Ibyo tubikomeze kugira ngo tuzokomere muri aya mahanga. Nidukomera muri aya mahanga tuzokomeza iwacu hazamenyekana, kandi iwacu hari mu maboko yacu kugira ngo tuhakomeze hamenyekane, abandi bahakunde, bahifuze, bazaje kuhatura. Abadupangiye mu mahanga natwe tuzobapangira iwacu, bazamenye kuko imurenge havutse abagabo b'abanyabwenge, imurenge havutse abagore b'abanyabwenge, imurenge hariho isi izabimenye kuko iwacu havutse abantu. Nzajana n'abagabo b'abazungu bana twarajanye ngo tuhagere, zambajana muri ziriya ndege z'iwacu tukagenda n'amaguru. Twaza tugenda bari abagabo babiri b'abazungu ba hano n'undi w'umu-Nigeria. Twagenda n'amaguru, tugenda hajya mu Muzinda. Twari tuvuye mu Muzinda, tuja mu Masegege tuja ku Runondo. Twagera imbere nk'ariya bakama bampamagara ngo nimbaze impagarare ngo nindebe hano hantu ukuntu hameze neza. Ati hano gajewe niho iwacu, niho nakuriye. Ibi nibyo inzamisinga, ibi nibyo nakumbuye, ibi nibyo nabuze mu mahanga. Tukagenda twagera nk'ariya bakanga ati tari kurareba iyi misozi, batangazwa n'ibyatsi by'iwacu. Ibyatsi by'iwacu nta kupe nta uzi ubitema,
ntitugira ziriya mashini, ariko ibyatsi byose biba ari icyatsi kibisi, ubona bisa n'ibireshesheje. Igishanga ni ngaho batari bazi igishanga. Uwo mugabo w'umuzungu arambwira ngo Justin, hano iwanyu iyi ni second paradise. Arambwira ati this is second paradise. Arambwira ati hano iwanyu harasa no muri paradiso. Iwacu ni paradiso ya kabiri. Iwacu ni muri paradiso yo kwisi. Ni ahantu heza ku batahazi, abatarahagera. Muzoza mwifuza kuhagera no kuhakunda no kuhakorera. Undi mugabo twajanye nakombwira uduma mu gitondo, n'umwenjeniyeri, n'umuntu ureba ibintu by'ubuhinzi. Namujanye ngo aje iwacu, aje kuhapima arebe ukuntu bimeze. Arahajana muheza abanjeniyeri b'iwacu, baramuzungukana mu mirima y'ibishanga n'imisozi, arahapima. Twagiranye amayenga 3 iwacu. Arangije gukora ibyo yazakora byose, azakumpereza report. Arambwira ngo hano iwanyu uretse no kuvuga usanga mufite ubutunzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi. Ubu butaka bwanyu ni ubutaka ni nkaho butarahingwaho. Ubu butaka mwebwe mwohinga ibyo kurya byokwera kuri ubu butaka, mwogaburira ibi bihugu byose mwegeranye muturanye. Abantu bo kuri ubu butaka nta muntu wokena mwahinze gusa mutarebye n'ikindi kintu mukora, mugahinga gusa. Ibyo ni bivuga ubwiza bw'iwacu, ni bivuga ubwiza bw'iwacu. Icyo dushaka kuvuga niki, hari ukuntu abantu bumva kuko iw'abandi niho heza. Iwacu ni mu giturage, nta majambere ahari, nta muriro uhari, nta mazi ahari, nta mabarabara ahari. Ariko ibyo byose ni bande bazabizana? Ni jewe nawe. Nta zindi mvukire. Ko murabona aba Spanish ba hano bazotekereje kuja gukorera mu Minembwe? Aba Spanish ntibazotekereza kuja gukorera mu Minembwe kuko si wabo. Ariko twebwe bakavukire baho tuzoja dukwiriye kuja kuhakorera. Twamara tukajana inshuti zacu bakaja kudufasha gukora. Dukwiriye muri iki gihugu turimo, dukwiriye guhindura page. Nimba abantu twarabakoreye, nimba twarabanye nabo, tugahindura tukiga strategy uko nabo bakwiriye kudukorera. Amen. Ese muzi kuko ibyo byoshoboka? Iminsi twakoreye aba bazungu kandi birashoboka. Iminsi amasaha twabakoreye n'iminsi tugize muri iki gihugu, tukiga na strategy, tukavuga ngo ibi tugize iminsi dukorera abazungu. Twebwe umugabo n'umugore n'abana bose uko bangana, nta uzuryama ngo bitotsi bishire, ntitugira umwanya wo kubonana. Kubera kuko twabakoreye gutya, duhindure, turebe uburyo duhindura page, nabo tubajane nabo baje kudukorera, batwishura umubyizi kuko iwacu byegeza babigenza. Twarabakoreye natwe badukorere. Ibyo twobikora kandi tukabigeraho. Amen. Icyo nshaka kuvuga ndangiza, mureke twese hano buri muntu agira umutwaro w'iwacu. Buri muntu ave mu kwireba as a person. Turebe twese ubwoko in general. Ibibazo bihanze ubwoko tubirebere twese hamwe. Uburyo nyabaki dukwiriye kubifesinga, tukabiresolve, tukabikemura kandi tukabikemura neza kuko ni ibyacu. Ibi nta bandi bireba, nta wundi dutegereje uzova handi ngo aze kubidukorera. Ibi ni twebwe tuzobikora kandi dukwiriye kubikora kandi tukabikora ubunyine. Ndabizi twese niduhaguruka tugahuza imbaraga, tukagira focus imwe ariyo yo gukomeza umuco no guteza iwacu imbere. Shimira cyane
ambassadors itangiye gukora, ndabizi neza kuko hari bizakorwa hari nibizahinduka. Imana ibahereze umugisha. Murakoze. Amen.